وەکو گوتم قسە و باسێکی زۆر دەکرێت قسەیەکی زۆر هەیە لەسەر هەڵبژاردنەکان لە دەرەوە لە ناوخۆی تورکیا لە ناوخۆی تورکیا سیستەمێک دانراوە کە چەند ڕۆژێک پێش ئێستا ئەنکێتەکان ڕاپرسیەکان قەدەغە کرابوون هەرچەندە ئەمڕۆژ هەندێک ڕاپرسی بڵاوبوویەوە بەڵام ئەوەی یاسایە ئەوەی دروستەوە کە ئەنکێتەکان و ڕاپرسیەکان قەدەغە کراون بە هیچ شێوەیەک باسییان لێ ناکرێت و 5 ڕۆژی دیکەش بانگەشی هەڵبژاردنەکان بە شێوازێکی گەرم بەردەوام دەبێت ڕۆژێک پێشی هەڵبژاردنەکان بانگەشەش نامێنێ بۆ مای 24 کاتژمێر هیچ بانگەشەیەک ناکرێت و سلۆگانێک ناگوترێ ڕۆژی هەڵبژاردنیش تاوەکو کاتژمێر 6:30 و هیچ بەیان ناکرێ و ڕەنگە ئەمانە گۆڕانکاریشیان بەسەردابێ من میوانێکی دیکەم دەبێت لە ئەستەمبۆڵەوە بەڕێی سکایپ بەڕێز وەحدەدین ئینجێ لێکۆڵەر و نووسەر لەگەڵم دەبێ بەڕێز ئینجێ دەمێوە باش بێ ئێوارەوە باش بێ دەستپێکی دخوازم نەریناتەوەر بگرم دەربارەی سەکنا ئۆپۆزیسیۆنێ لە هەمبەری مەسەلەیە کورد ئەم شوێ دەست پێ بکەن. بله gelek spas dikim malava baba tabii helwesta sekna opozisyonu yan bi Kurdiya Türkiye'nin bejin muhalefeti hember persa Kurdi ne gelek zelale yan ne gelek eşkereye her hundizanin persa Kurdi de Türkiye'de perseke gelek aluzi te derdikevin herkes wisa bi zelali bi eşkere bi wereki nikare bahsib keş ber weyekî de axaftin û gotinên muxalefeta Türkiye'de persa Kurdî zev dernakeve pêş car caran hinekî bi çend peyvan yan bi çend işareta dixwazin hêvîkî bidine Kurda yan umîdekî ji Kurda re bêjin ku em li hember we niyeteke xalis xwedî niyeteke xalisin em ê pêşerojê de meselê we hidine destê xwe da li ser bisekinin bi awakî vî qaydeyî li ser persa Kurd disekinin lê belê eva têrê nake lawra Kurd di Türkiye'ye de hengî ev tiştana ceribandine muxalefet û iqtidar gelek jara ceribandine meriv dikare bêje ku zikê Kurda ji van gotinan têre eva têrê nake ji bo ku nemîna be mesela wextekî zemanekî siyasetmedarekî li Türkiye'ye di civînekî de cîkî de bigota sera serçava yan jî bigota hom bixêr hatin yani tenê peyveke Kurdî bigota eva dibû heyecaneke mezin radikir nava Kurda da lewra wî çaxî sîstemê hebûna Kurda qebûl nedikir digotin binê ev zilamê hanê hatiye ev siyasetmedar hatiye bi peyveke Kurdî xeberde ji Kurda re dibû hêviyekî lê belê êdî îro Kurd polîtîze ne gelek polîtîze bûne gelek daxwazê xwe di hişê xwe da pêş da birine yani wextekî Kurda digo bira zimanê Kurdî serbest be bira qederxe nebe resmiyetê da Kurdî qederxe nebe hebûna Kurda bê qebûlkirin evana hemû dî paş da mane nikarin tenê wedê vî qaydeyî Kurda heyecanekî nik Kurda derxin Kurd îro şunda hene Kurd hene behsa serxwebûnê dikin Kurd hene behsa federalîzmê dikin Kurd hene behsa حکم ذاتیان جی ام بیجن خواستری دیگن کرد جهان بحثا هولاتی دموکراتیک دیگن کرد هنه بحثا دوزا زمان کردی کو و زمان رسمی سرکه دویمین دبستان وانا داد جبرویه کی هل وستا اپوزیسیون لهمبر وان تشتین کد ذهنیت و کرده دا چوتی جوالان دکه زو لاوازه زوجی هندکه از وسا باور دکم. بله برس وحدەدین اس وەیەکێ پرس بکەم. کرم که. یعنی نرخاندنەوە لە سەروەیەکێ چییە گەلک سۆزێن ئۆپۆزیسیۆنێ هەنا ئۆپۆزیسیۆن میناک ئیتفاقا ملت دەبێژە دەمام چوین دەسڵاتێ ئەمێ لە پارلەمنتۆیە چاتیەکی پارلەمنتۆیە دانن و لێ دەرێ مەسەلەیە کورد چارەسەر بکەن. گەلۆڤەیەکی دکارە نمونە پارتیەکەوە کە ئی پارتی لە گەلوێ هەیە یانژی دکارە 5 ماسەیەندنجی بخۆرە ڕازی بکە کۆڤی بابەتی چارەسەر بکەن بڕاستی براستی yani van gotuna dibêjin ama ez wek yekî bêalî yekî çavdêrî siyasî bêjim
يعني من جوي عورينا بارك وبارانجي بباره لو را اف قوتني وها قالكتين يعني شاتيا پارلمان توی دا بن وی بانی پارلمان توی دا مثلا واره چاره سرکرین کد بیجن پرسکتنی تی هجمیر دا چوایی چاره سر یعنی به چه آوایی هنده پارتی جور به جور هنه جدا جدا هنه وقت جناب تجگوت ای پارتی هی کو ای پارتی همه بیجن نیزی که نجات پرستیه نه تنی ملت پروری یا ترکاده که بلکه نجات پرستی جی اوت که گلک انداموان یوسا هنه پارتی جهت شخو برز قلشتاروغلو معرف داین عالی کی وکیدنی پارتی که کمالی است دیرو کوی پارتی کفشل برچاوله خندر هلوستا کودچیه او پارتی دنی ناجی بنیت که خالص بیجنجی هزه که وانا وسا گرتنه کو وی مسئله بده قبول کردنش برای که از دبیم خی یعنی واناجی گوتنین هلوجارتنی نه داکو دنگ کردا بدنا جام خدا دنگ کردا هلدن وكدني جاره كدني مينا جاره همو جاران كردي سوار نش بير كيرن يعني تركيا دا مرف دكاره مثلا كردي وها شروع بك مرف بيجا كرد ددنا قازانش كرن لي بخود خسرن يعني همو بارتي همو اقتدار محتاج دنگ كردانك داكورن اقتداري لبالي همو بارتي وهمو اقتدار وقت وقتين اقتداري كرداش بير كن ابا وقتشدكي يعني بيجي قانون كتبعيه يعني ددنا قازانش كرين لي بخود تشتي قازانش نكن ابا بيغاويش لوي داري برسك دنجي دي بيش يعني برسك دنجي دي بيش كرد دنگي خود دن هدف لناف بارتا چپا كسك جي خو گرتيه بارتا چپا كسك دنگ دده كانديدي هف بيمانيا ملت قالوا اف سياستك راستا كردان كريه يعني بنيريناوا براستی يعني از بيجم جناب ربل يعني بارتيا چپا کسک یانجی هدف نافدا او پیمانیه که وانجی هیا دوی داری دا به چپی ترکار هم پیمانیه که بری پارتیا هدفی مثلا بیشیا به بجارتین آنها نیزی که هشتی پارلمنتری هدفی هبون جناب و بلکی بزانبن هنجی بزانن دنابا و هشتی پارلمنتری 24 کرد بون دو ناوان 24 هاوی کرد جی گلکی اونا کردیش خود نزانه بون جی جبرویه که یعنی به هیجانه کی به تحسیب کشیه کی کرد پشتوانیا هدفی دیکن اول راست ام جدا دور خود بینن دویژن ام دنگی خود نه خدا یعنی وی پارتی وک خود بینن لی مخابن یعنی صد جاری مخابن هدف جی پارتیا چپی کسک وصا هیویه که وصا مزن در نقص نپیشی یعنی تو فرقه که جدا دانه نپیشی ها کرده دا کو پیش روژه دا یه در حق کرده دا سیاست کو گوتنه که خورد دا نپیشی ها سیستم ترکیه دا کو اف مثلا بیچاره سر کرن یعنی دی ساجی از بیجم برز نویسکار هجای کرد مجاهد بلیجی ناوی کتیوه که هیه به ترکی حمال کرد یعنی به کردیجی کرد حمال یعنی کرد تنی گلگا چپ ترکای مارجینالی کو قد نوا ترکا دا تو دنگی وانتنه نه وانا وک حمال آدن نپشتا خود در باسی پارلمنت و ایدکن او جیدشون خورا کیفا خودن هیرن تو ایشی وان تو علاقه وان بتی به مسئله کردیتنه مخابن کرد یعنی جمع همو سیاست مداران وک حمالن وک باری وان چینین به هر نجیه که وک نیوانه بیر کردن دا یعنی از ج پارتیا هدفی او هیویا کو کرد جوان هیوی دیکن تشتاکی وسا گرم میرف جه هیوی نکه لورا بوی هلوستی بوی روشی کو ام دبینیم بوی روچوینه ام زانن اوی هر چی قناغی کفشل برچوانه بله دما کو اپوزیسیون میناک مخالفت دبیجه اس کشین کردان چاره سر دکم یعنی یک جوانه مافی نیاسایی کردانه و یش همویا گرنگ تر زمانه یعنی دوام ملتی کوپرانی داخل ترکیه کردن افجیده پارلمانتوی ده هاتیه بجه کرد و پشترا کتیه نوا آنایاسای کتیه نوا دستوری یعنی دما اف اپوزیسیون ببیده صلات پیوستیاوی به 340 دنگان هیا اگر نچه رفراندومی هلبت جبو کوویه که بجه بکل نوا دستوری تخمینه کی وها دکن یعنی جیب بلوی ولاتی
يعني از حز ناکم که به توایی بهیوی بمیانجی ملت بهیوی بکم جوان هلوستی سیاسی پارلمانتری گرکه میرو هیوی دار به، یعنی هر وقت میرو هیوی دار به لی روژک یه بی روژکی بی که ترکیه دا گرک سیاست مدار گرک جی رایا گشتید و حقیقتا خوزایی قبول بکن که لوی ولاتی کرد جین ملت که گلک مزنه نزدیک 30 میلیونی 35 میلیونی نفوس آوان هیا زمان وانا گرکت به زمانی که رسمی و رخ زمان برای خواهی ترک به زمانی که رسمی او روژا یه وره ترکیه دا لی ایرو وقتا که ام دوینین گوتن مخالفت، یعنی ایرو هیویداریا کرده دگل مخالفت زیده ترجی اختیاری، یعنی اختیاری موان آبا بچه کری بنش کو حتی ناکرنه ام بیجن درسین بجارتی درسین بجارته درخستنه بشین کردولوژی زانکو اندا درخستنه ترت کردی و کرنه اونا همو تشنه رندن لبلی جی کی دا سکینی ام بیجن بو چه سکینی پارتیه که مینانی مهپی بو هف پیمانا کوماره لورادا وقت مینا کو فرین دا کرن و سکینی دی پیشتا نشود لبلی گلک مثلا انا وانا چرا سر کرن اپوزیسیون یعنی پیمانیا ملت جی دورادا ای پارتی هیا اجترا بیجم تو اوی باور بکه ای پارتی دوار ملت پروری ملتیتی یعنی نجات پرستی دا هفت پنج گورا یعنی اول جوان خرابترین، یعنی او مثلا گرکه میرو زیده باوریا خوب پی نه کرد يعني وك كردك از بيجم وك قالك باشا برس واحد ديني نجي جستنبول سكايب من ربوي قالك سباس سباس كي مالا بابا